Ikundi 74 kumantere mwanya cia Southment ntuko ya umuthi nigunikite na milioni 6 rungu rwa mbia cia Uwezo Fund kumakiri obisi ya mubunge. Akiaria mubunge Dr. Shadrack Mweti augite mumwe mawirane kiri manifesto ya bwe nigukiriria antwaka na mbeumbithi mare magunikite na mbia ino ni marombetwe gwitumira bwega na kinya ya gutigira ni magucokia mikobo nikenda maomba kuromba kairi Maria matiandikithitie kiri ikundi ni marombeto kurutha buni kenda nkinyagemo makethero maikenera matunda mambia ino mutugikare hatariri Ikundi 63 biekuru mugwanja bia mbeumbithi na bina bia ntubari na mawathe ne biethirite bikigunika na mung'ana jwa nkuru kia milioni 6 kuma kiri Uwezo Fund rungu rotongera mubunge wa Southment Dr. Shadrack Mweti ara mubunge uju akiari ugite ni manifesto jawa kujuria tukenarua atuku juria mawirane Chari ndekite chari manifesto ne yakwa gutwika nka make sure women and the youth are priority to be funded kenda bomba gukira kibiashara. Jaribu kuinua uchumi wa kina mama na vile wanasema ukiinua uchumi wa kina mama umeinua community yote. Kiatho kiria kiothithikite ntere cha Kanyakine bare atongeria mwanya ni boritie mwingi kenda bakagunika na kigina giki kana kinya utethio bungi kumakire thirikari no mwanka bethere bare ikundi na nabiethere biandikithitwe na mama na vijana na hata wazee washikane na wapate vikundi zenye ziko na maono na ziko na mwelekeo mzuri ili pia tuinue Southment, maana tunataka biashara zetu na kila mtu awe na uwezo wa kujiinua. Kingi kiri kundi birabi ujurerete kigina kia Uwezo na baewa ni borete ukiritithia ngoi gutigira ni bakwana machiara na bethire bakiri akenda kigina kia wikaguna bangi. Ukipata msaada mara ya kwanza upate kufanyia hiyo pesa ufanyie kazi ubaki na pato lako lakini deni uweze kulipa. Baraba tirite bagachokia mbeche iji kenda bangi bomba kwewa mbeche ino ntu revolving fund. Mbeche iu bairithithia ngugi bwega na bachokie kiri thirikari kenda na bomba kwewa mbeche inyingi. Mbeche ii tumiro na njira njega na bachoke batumira mbeche iji bone niguchokua niontu niregwetwa revolving funds ukachokia bukawa nyingi. Mkwaria na director Edward eta Nairobi ya Southment yongerwe mpesa sana nonto Southment nyaiti bangoge nonto mwito jua kwa juale maendeleo denda kuona maendeleo jaidene Southment. Muthiene mubunge Mwiti na ugite netete na mbere kugwata mbaru kithomo na narua tukweja na full scholarship sia mbeca ya kumagwa CSF around a million imwe twaejanire check cia 36 million na twi tayari gwita mbere na indojoria wirane ndachokia basari gwita kwejanwa kwa ma chief in the location ote basari tweja na ofisini aja ndo twaugire chibo na location na basi chief ibo bakomenya ana bara maindidi kuma Kanyakine wandini ya Bogeta East gicigo mbunge kia Southment nke report rateto cia weru rekwa rieto ni mutungi kare.